Zadatak državnih organa će isto tako biti i da ostvari većinu u Generalnoj skupštini za rezoluciju Srbije koja će otvoriti put ka pronalaženju kompromisnog rešenja i nakon čijeg usvajanja će biti jasno da Međunarodni sud pravde nije dao pravo Albancima na odcepljenje od Srbije. Politika koja se zalaže za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, po našem mišljenju, mora biti vođena dok god je na snazi Ustav Srbije i dok god postoji u ovoj zemlji, u ovoj instituciji, ali i u ovoj zemlji velika većina koja nije spremna da odustane od borbe za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Ovo je bez sumnje jedan težak trenutak za Srbiju. Potrebno je da sačuvamo staloženost, ali i odlučnost